angkat duka mahtubataka dimatutir ya Sobari ya Ahmad Sobari Abah Haji Mudani nikahin anjen Ahmad Sobari Kanyi Sunti binti Bapak Santa anu parantos wakil KB wakilna walina lawan Mas Alif lawan Mas kawin 5 gram emas dibayar kontan tarima kaulah nikahna Nyi Sunti bin Bapak Santa lawan Mas kawin 5 gram emas dibayar kontan. Kalem bae, Bar, kalem. Asal pasti na bae. Belajar. Kan ini sekarang. Ibe nanti satu senyum boleh 1 2 kayak gitu kan kalau mau itu gerakan itu nyambung mana saja di sono sama siapa sini Dedek balik ke mana? ya kali ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث تمام الحديث على سبيل التمام. Hadratul Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam, para alim ulama, para kiai, para santri, para hujjah, para jengan, para tokoh masyarakat. Nanti masing-masing pihak terbiasa disebutkan hiji per hiji namina. Alladzi lam tudhkar ismuhum ta'diman wa takriman bi'ulumikum wa bihudurikum. Sareng deui mobil khusus. Sareng deui anu kusim pada saat ini kehormati yakni para rombongan
kepada rombongan besan di Kemadaian, mobil khusus ke mempelai pengantin pamegat. Mudah-mudahan dongkapna ia mempelai pengantin pamegat ke tempat ia dipasihan keberkahan Allah Subhanahu wa taala sareng aya dina kelancaran serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Adanya simpi wadas di dan para hadirin sedayani sebagai merotibul awqat pengatur waktu. Anu mana acara pertama yakni pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga seren kampi atau serah terima, acara keempat acara inti atau akad nikah, acara kelima penutup atau nabi doa. Untuk mempersingkat waktu, ayo orang buka acara kebarokahna surat Al-Fatihah. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Agisna bi'idhnillahi nas'aluka al-barakah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mahtubataka dimahtimatir ya Sobar ya Ahmad Sobari Abah Haji Mudani nikahin anjen Ahmad Sobari Nyi Sunti binti Bapak Santa anu parados wakil kabdi wakilna walina lawan mas kawin 5 gram emas dibayar kontan. Tarima kaulah nikahna Nyi Sunti bin Bapak Santa lawan mas kawin 5 gram emas dibayar kontan. Kalem ya, Bar, kalem. Asal pas ini apa ya? Belajar. Kan ini sekarang. Jawab tuka wa angkatuka bimahrin masukir au bimahrin masukir ya Ahmad Sobari Abah Haji Mudani nikahin anjen Ahmad Sobari Kasunti Ani Sunti binti Santa anu paranos wakil kabdi sebagai walina kalawan mas kawin 5 gram emas dibayar kontan. Tarima kaulah nikah Nyi Sunti binti Bapak Santa lawan mas kawin 5 gram emas dibayar kontan. Sah. Itu Nama atas kegiatan halalnya bahwa Sobari berdekatan sarang anak saja disunti. Nama mudah-mudahan Gusti Allah diluruskeunnya nafsul amrina hukum dunia akhirat Gusti Allah diluruskeun. Amin ya Allah. Amin. Oke, kita dengan bahasa trik yang akan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ya Allah innaka hamdan darajat wa tuballighuna bi aqsaka wa yaqina bil khaira fil hayat wa badal mamat innaka la tughshi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina zawjika wa baina Musa wa Harun wa alif baina zawjika wa baina Yusuf wa Zulaikha wa alif baina zawjika wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina
جداتنا وجداتنا وعمنا وعماتنا ولأولادنا وولاداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصدقائنا ولأستاذنا ولحجنا ولجيراننا ولمشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع خلقهم وارحمهم بنعمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والأرض السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sarana salajengna yani sarana tampi so biasana disebutna namina serah terima. Anu mana penyerahan ieu anu insyaallah baris disampaikan ku wakil daripada mempelai pengantin pamuga. Bangga ka kesepuhan anu ti mempelai pengantin pamuga. Bangga di Sumatera.